thirikari nene rwa rutongeretwo ni Minister Peter Munya kutharugita mewatho na mitaratara mwanya mwanya irekethwo ikithingatirwa kiri manto jingi kimera kia miraa na ni gavana Meru Kirito Murungi noneke na kiregana mitaratara iji na kuga we ateri mitaratara iji ikithithika amana bubu muthio na arua speaker wa mbunge ya Meru Kaberi Arimba munini wa Elias Murega amana MC wa Kibiricheri ya Kirimi baugite ndwa iji katigati ya Munya na Kiraitu kiombo tuma kimera kia miraa kira kiambite kuona thoko kikonekana teka kina thina ya atongori ba wetu watu na Meru County ibete sloki manto amira saiji manto yara mea tukui manto amea yara tukui tukagua tukona oja omba kurekebishwa meari ya atongori wetu especially itariri ya siasa na rimirera ya dina na rijitite ikona thoko Somalia itari itite kuraya meari yo yomba kuona ni kamera kinyena dina kundene Kenya kuka tu tune down our miambwera tukulita kimanto amira kenda na tutuminye kinya ba tukathito kwenda kura kana tuna differences chieto at whatever level tumi mwananchi noe arinde no kaumi miari yetu kana manto yara tumba kuthithia mbere rebona mira ikithwa za Kenya na mbichera nionekana internationally ikonekethera Kenya bongwa tere mwanya mirane kuithwa nereta mbichembi the same way. Number 2, political differences hizi tukwaleria mira dispute aza internally in externally na area thoko iria maybe turinge open cia Djibouti na ndegoro inge ikethira chino gwati ikethira butegwatanira kowe ikethira buri timu ne bochie Azimio buga ya Azimio ra umoja ikethira bubute na umoja for the benefit ya mumerore ni Azimio ere kwe bukwaleria ni mbie tumtukugwa migambo ekiumara ati ngavana wetu Kirito Murungi na CS wetu Peter Munya batigwatanirite bondi tukumenya beke amene kimwe kira kianda Azimio ra umoja turenda Peter Munya na Kirito Murungi na atongire babonde bendene ya Meru bagwatanire bari ya mugambo jumwe bombe gwikira president wetu Uhuru Kenyatta pressure nyingi sana na ugwe migambo jwao ombe kuturobira andeguriji chiome irugure thoko yetu emira na nari kujarinji katika Kiraitu na Munya kachiombo tuma kinya ndeguru ile irenda kwamukira kimera kikemera chiomba kukirega kikiona jika kina thinanja so tukareta differences chietu trea Meru ya siasa kana tuache muchiti njomo oketha kwi manto yetu twina yo turi Meru tukache expose ndene Kenya chionde mankaja kinyele international community ya interview tuicho turima ba tuicho rato pakinja na urato marketa uketha tuina manto yetu yo kone levies our personal or community differences tukachi expose mwanka kinya to national level and international level Kirito Murungi nande nare thoko ni rathirire manto ni atabwo kanganga naza na buize sheria hizi chikwenda kaikenda tumba gutethania uria market yeze ka sustainable in future kwa utigane ni ankuchanyo hizi na ntubwendelea kurwa ndoa hizi igatuma thoko eze kairerete mpanga na wananchi baba kendelea kumia bale mami MC wa Kibiricheri ya Kirimi auga muno kimera kikamera kuthwa kiagite thoko ikinyirite arimi baikwachi barabara bategerete muno thoko ikwachi kuma ruteruru yetu lakini angona kura thirikari yetu ndemu economist otiro tukomba go sustain antu beto tubagurira irio tubarumirio msanda bomba kore irio bibi na bingana ukeja kuthito kwenda kuthwa tuna sustainable development nito kona kuthwa antu beto bomba kuthwa bakiomba kuchinyiria gikeu atugatumira resources ya tuna national resources ya twene otonga beto Watu na bu number 1 dene Meru imuito jwetu jo Mount Kenya mito nyambene na mito re surround ite dai to kona ngai ne raurire ne itu da tu no nto ara muito jore kinyoka anda kimera okitera kuuma no nto kwina manyunyu jaja na mite oja ko muito joto Mount Kenya jore ona arua antu batero bakiaga ikwachi batero bakiaga mpempe na chio mpempe na ikwachi chia ketho kibirichia kuketho kwina market ndene ya nyambene gukurukira thoko yetu emira nkiripotera Uru TV mbitamudhuri Muriuki.